Ladies and gentlemen, Žabac and Stonoga at Eurovision. Probao sam bajaderu i najbolja je od svih onih slatkiša. Znaš kako je dobro? To je to! Jel ti dosadilo ovo više ova Eurovizija da trciš ovo sve? Je! Gotovo više, crta, doviđenja. Evo! Hoš nikad više ili neš? Ne! Ne! Gotovo? Nećeš da se mučiš? Ne! Marija se pozdravlja s ovim danas, doviđenja, zdravo! Ovaj program su omogućili Scanjet, direktni letovi iz Skandinavije za najpopularnije turističke destinacije u Hrvatskoj, centri za lokalni razvoj, na usluzi građana u 9 gradova Bosne i Hercegovine i u cijeloj dijaspori. Više prirode, više života, Vitalis sokovi. Top Turist, najsigurniji i najpovoljniji put autobusom iz Skandinavije za Bosnu i Hercegovinu. Kovu galerija Visoko, shopping centar za cijelu porodicu. Bonbon Damla, punjena voćna karamela s prirodnom aromom svježeg voća, kao i široka paleta bombonjera Orient, koje možete naći kod ekskluzivnog distributera.